whatalo whātui lau whaafonga angale nei tu lau lea so alo mai au tātou tālafone whaina tu whātasia lo Radio Samoa. Mol mawina le whaalavlawe no fuafuanga o whainga malanga le malaiwa alele whaavau malo I au kilani I le tai au na leila. O nal malo si mai o le puaoa, ua ufitia atoai no fuanga ma le tele o whaitu o au kilani. Le ana afuai le whaaleaonga I no whainga malanga le Air New Zealand. Whailo reporti ma le New Zealand Herald o le ana whaalawiloa le pulenga o le malaiwa alele. E se fun ma le iwa lelei malanga le company iwa alele na whaaleaonga ina pele I whaataunuina. E au fiai malanga whaaloto I whale ma malanga whaavau malo. Ma we reporti ma le officio le waaitau le toe moua to le puaoa le so ma le langi le lei mai o fōlinga o le aso mo au kilani. O le toe tūlai mai leo se a fianga whaapea I se puaoa, talu mai le masina ua sola, lea sa mai tauina le a fia o leo o atu le silia ma le tolu se fulu o whainga malanga na le whaataunuina. Inisio tala, ua whalawilo mai nei le anga I ato le heito hone St. John, e te tala o lato laina telefoni mo whalawlawe tutupu whafua sei. Ina o mai tauina le tootelo tangata I vili atu I le numero tasi mo feso swani. Ta ua le mawalunga o le numero tangata I vili atu mo feso swani. E pei ona o lato whaalia ai le o atu le lua afe limsela ono sifulua wala au e o atu I totono le aso e tasi. Ma ave ai ma se taimi pisi lea I au aunanga e tali atu I whalawlawe tutupu whafua sei. Mai ta ua I whaamaunga o le tele lava o taimi pe tusalea ma le tasi le afe iwa se lau o wala au e o atu I le aso, pe tai ua tawau ina whaalua ina le numera. Ma ua pe tai lua se fulu le seo ikone matali e le au tali telefoni, taluai le pisi o wala au o tangata lau tele, ma o se matatia le tele o mai o wala au mo ni feso swani o whalawlawe tutupu whafua sei. Whamawina reporti a le St. John e lua afe whase lau ma le wha wala au na o atu I le aso ngafua o le vai aso tanuai, e lua afe whase lau ma le 5 wha I le aso tofi, e na wha alia fo I le au nanga o whalawe tupu whafua sei, o a fianga le malulu mai o le tau, lea o lo lato I loa, o le isi leo vaenga o mafua anga wato o te lea I lato o lo mo mire fiso swani whafua mai. Whailo e o atu I le awa uli o le aso sau silia ma le sfuli maafe lua se lau wala au na o atu ma maua e le St. John I totono le vai aso. Ua whautua ina le mamalo le atu no ina ia wha awa na wha o ngā le tasi mo wha alawe lawe o ngaonga. Ai mo ngase e leo si tūlanga o ngaonga o lo whautua ina tangata I whafso tai atu fo mai ma le healthline ma nisio au nanga. Mai tala I talonga wa lipo tia mai o le ato I whailoa I le li o maa nonu ma lana autu wai o le All Blacks ina ua whirwhiria le li e ta alo mo le au le Sharks I lana ta alonga ma le au tele New Zealand I se taimi o luma. O nonu wa whasu whātau sanga le matua ma o se tasi o tangata ta alo mo le au a le Sharks wa iei le whaatutuanga mo le taitaina o le au ma o se ta alonga o le awa ai lo na tu mai le isi tu o le malae. Mai le au o sa ia ta alo ai mo le se lau ma le tolu o ta alonga po test. Mai le vaa o le tausanga lua afe ma le tolu, ngai le tausanga lua o ta asilima. Tūlanga le whaasolonga o ta alonga le All Blacks o le a ilo ai lea au a New Zealand ma au whaitu malo e wha o le malo o Afrika. O na so o lea ma le lato ta alonga ma le Springboks, lea o lo sampini nei I le ipu le lalangi o ta alonga le lakapi. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tu whātasia lo Radio Samoa mo le nei tu la le aso whaaftai whaafonga mai tau whaasoi fua.